tuni ko kiniu sen vezo se na bon cha bin lem na hi vin tunin jong gam sung tu so ho aban banin update hin boloi tin mi pi hon het thim na divin abailam thei pe na hil chet na ho jong hin bol de win tin achi ta 7 May 2026 a thil so ho jong chu imo de wa in NSCN IM Eastern Flank hon nasata a tanghul kho ho muntina hi tawwa kuki cha te khole veng su gen theina ding le hal ha theina dinga hi to gon an amazing of it ho jong chu mo a hi in hi che ho chu inam se pai hon a hin het phat no vin ama ho ki hin do theina dinga chu I chan ham khat gam sung su thin na dinga chu to gon an anevi ti ho jong chu het de wa hi in chule UKNA in zong gi ina khauta ahin bol ti ho jong mo hi in hi chung changa hi ipi bola UKNA in gi na ahin bol theyam ti ho jong hin se huitin chule Assam Rifle hon hi chi thil so je atilhen Kamjong district nga nam li wang li choro kiti ho attack ke bol na a operation an bol na wa jong chu NSCN IM khat anamando ve ti ho jong hi mo hi in hi chi chung chang ho he team na divin hin se hoitin chule hi chi thil so ni a tangkhul no pi khat anaki man jong chu mei teile tangkhul ho hin a sei wa hi la ku ki cha ten amat no wa eng bol lo wa nga thau jong hi tan te ti a hi a khos sungu wa ku ki iza nam khat Burma gam sunga ko na hongal jam ho jong he a phone ho ala pi wa tu ni chan ge a hi a hian den na la yo hi ti jong chu nga het theine de wa hin phone do wa hi in hi chi ho chu het thiem chi in de win thil dan pa hi milham ho hi hen lam kai ho hi jong le hen I het thiem na de win hin phong do hi tin chule tu ba na jong hi igam inamin gen thei ha sat na ato na ho ki chai nai lova inam pum pin tuple doi inei pa hi tu ni chan ge a chil hajing na lai a hi in hi ji chun mi pi hon jong I kampau a hi lawai la social media dong hi ta thil chom choma hi jong le I thu sei pau hi phateta ki tima innam ki pal theina dinga thu I sei lo di win jong a velin a hong ki tim kin na hi tu ni 10 May 2026 Sunday Mother's Day ni a hi in tu ni a hi chi video hin ve a nu te ho zo se na bon chawin Happy Mother's Day chi bai ka hin bolen na hi tu hin I topic ngwa na lu no hitin The Hindu article a kona news Manipur gam sung thil so hongki so pen hi ga vekil lau han tu le tu a hi Manipur gam kai sunga tang khul ho hin tang khul kiloi khom na a hi lo le UNC ti ho hin tu le tu a hi agam sungu wa PM in vai a hin hop ding ti chu Indian Prime Minister hung han lang boina ha sat na ho hi hin vel ha hen lang thu hin tan hen aji chu hi chi ku ki le tang khul ki boina sunga hi foreigner ho jong ahong zaw ta ven hi je chun external aggression hi tai na ti chu Burma gam sunga ko na thing noi ho ahong lut no vin India gam sung a hin su gen theyu India gam sung attack ki ball a hi ta in a hi theya hi le Indian Prime Minister pa hi hung hen lang thu in sei hen lang na hin tong hen a khuti la vai le Burma ho a ko na hi ke ho ki hin so thei lo di wa hi ti a jong hi Prime Minister pa tip na anei vin agang theilam pe na hung dinga jong hi ko na na bol ve ti a hin mei teile kuki I hung ki boi wa mi zani wale ho lang si zinga jong mi zani wal ki thi an mei te ho lang chu kichi ta sei do lo ji chun hi za chet a hi ti ho chu akimu point hi jong la ma ho jong hi ho sanga tam thi zo dingai ta san hi in hi zat mi a thi wanga Prime Minister hunga I chung thu I machaban sei lo tu chunga hi chi thing noi ho ki kum na ho po wa hi Indian Prime Minister ahong lo ding chu het sa hi in hi jong le tu a hi mei te le tang khul ho ki tho a hi narrative za chom pe ya ku ki cha te mo a chan thein deu hi
to gon neya Burma gam sunga kona ku kicha te India sunga hong lut novin athing noi hovin I chanam kan ai sugen theive ti ho hi na sata Indian pressure Indian government pressure pi theina dinga hi to gon ahin ne wa hin hi chung changa hi state government to ki ho to na ne ya central government in home tu le tu Manipur home minister pa ji konthozam ti chu Govindas ti na ahin ji hin Govindas ko konthozam ama hi tepna nei win agang thei pen in gachen lang Kamjong district gam kai sunga ki boina khothum lang ke hal ha na chu I tabang ham hi chi ga velan ti ahi ahin pressure phat no wa chu Manipur gam kaya home minister pa hi gachi Saturday ni a chu zani a chu gachi khothum ki hal ha na chungchang hoi holna aganein athil dan ho hi IDPS ho hi chi namli wangli ahi lo le choro kiti ho ajong hi refugee tampi mai aji chu hi chilai muna hi Burma gam sungi 2021 1st February patna boina an chun tu ni chan ge ya hi chil hajing na la ya hi in hi chi 2021 la ya galjam ho chu tu ni chan ge ya hi Indian boulder dunga hi khosawa Burma ho lut Burma sepai ho lut theilo na hi kisialova pansa hi win hi chi ho jong chu ama hin thudo na agane in hi chi lai muna boina hung sim ho a hi lo le khosunga in hin hal ho namu vam a hi lo le hi chewa hung ho chu Burma mi ham ti a hi do na bolin aman jong na sata athil dan ho chu a sepai ho agat ho to hin gachi hol na ho aga bolin a hi le hi chiwa aman a het dola kona thupon media ho het sa na hin bol cha hi le hi chiwa hi koima cha foreigner ki kumna pon hi chi Kamjong district nga etek ki bol na a hi lo la boina ho kona hi Burma gam sunga kona honga thing noi in su boina a hin nei na I ma cha poi hi chi hi eima nam sung tilehen India gam sunga ho khat la khat ethnic ki ka boina a hi in hizi chun foreign gama kona I ma cha boina a hi lo la foreign gama kona India gam sung etek hung ki bol na lo wa hi ti a jong hi ama hin phondo na anaboli ti jong chu mo a hi in tu a hi ama thu phon je a hi ami pi ho hin I chan ge ya na a hin to deu ham ti wang chu sei thei a hi pon a hin la tu le tu a hi Kamjong district Ukhur district boina chunga hi mei tei ho jong I chan ham khana ki kumova ku ki cha te mo chan sa na ding le kene bi ho mo thei na ding chana hi to go nei jing a hi vi ti jong chu mo a hi in hi chi chung changa boina an ni 7 May 2026 ni nasata ki kap to na kona jong chu Assam Rifle ho hin agana ganga hindel lutna hita chu mun ho hi operation anabolovin Kamjong district sunga namli wangli aban le choro kiti ho gamkai sunga hi operation anabolovin na hi le hichina hi NSN IM khat anamannovin ama hi AK47 rifle khat le magazine khat la chang izan ham gat to anamat thawe ti jong hi Assam Rifle ho le khas so kona hi mu thei a in tu le tu hi ama hon jong thu asaina wa hi foreign gama kona thing noi hung lut na Indian gamsung asu boy a hi ti na ho hi imacha statement jong apikit powin hichi Burma to kinai a hi in refugee tampi jong omin ahin la hichila ki boina hi Assam Rifle en gangta ki del lutnin mi pi ho khomi pi ho hi agang theilam pena hu do theina dingle hichi boina kona akito kha lo na diwa Assam Rifle en na sata pan akilan akitong kha ho jong hitia chu Burma gam sunga kona hungzam lut no mai khat jong anakitong kha in hi che ho jong chu Assam Rifle hon damdoi akipin akizenin ngita chu amazon adam tai ti ahin la hi chi video hi tu le tu hi meitei ho
mi phabe pi hin social media na post ki nova hi chin namli wangli choro ki etek na chunga hi kene bi ho khat anamanuvi ti a jong hi nasata social media na theza kin wa hi na hin la tu Assam Rifle hon pateta in so na hole muntina media hon ahin so na wa chu ivet na hi le chun hi chi hi e ho ku ki cha te hi lovin tangkhul ho zo a hi ti pa chu kichin ta mo a hi in ama ho la ma ho hi ta chu anakis small phova mi phone do lo wa jong ei ho ngo na dinga hi social media cha chom choma hi tweet ana bolovin na sta na the thang of na hi le a chaina dinga min phateta hin khola hi le tangkhul ho zo a hi ti pa chu het thim na diwa iga phone a hi in chule hi chi thil so ni a no mai khat anaki mannu hi chi kene bi hon aman a hi ti a mai te hon poster za chom chom se ma hi ta jong hi ana the thang wa hin a hin la hi chi chung chang a hi media ho a jong interview ki bon ho jong chu mo de wa hi in Assam Rifle hon phateta in tu ni a chun Mother's Day a hi to hlona chu inova aganong tha avin achate in kote to phateta in kimuto ta ve ti ho jong chu mo hin Assam Rifle hon jong a hel ho a hin dan ho checkup phateta in a bolovin I macha boina ampun ngata sa chunga jong ki jep na I macha lo hi ti ho jong hi phone do na ho jong an bolovi ti jong chu mo hi in a hin la mei te le tangkhul ho hin na sata na the thang wa hi in tu thu ki za dong zeya cha hi le hi chinu hi a khowa ko na dukan bol a dukan van ho la dinga a china a hi chi gal bol ho to chun anaki to khawa ama ho chun anamat kha dan a hi bo win hutia tha ding mong a hi lo le mat ding mong a hi atup mowa anamat no zong a hi poi ti chu het thim na diwa neu cha hi chi chung changa hil che na hin bol wa hi in a hin la da ta in email ma ho hi e ho hin imat ding le asam jang jeng cha jong hi hui mu ding jong phallo hi la hi event tu mo hi in a hin la e ho le ho ikimat ding le kilung si na lo na isam jang jeng cha jong hi ta chu hui dam thailo wa hi ikibol pau hi po nat le jengin tunia jong chu social media chu mi khen khanen a phalo ta jong hi na ta do win mi khen khanen po nat na nei ta thu sein ho jong a umin a hin la e ho ka hi ji chun ki ha sei jong le I macha a phat chom na dingom lo e ho le ho ka boy na ding hong en hung hi khading a in a hin la hi chiwa aso pi pau in thu so ahin bola social media ahin the dan dung zuya so lin lal khong sai in ama hi general secretary khong sai kiloi khom na teng nopal in pia kona ngai ta cho aman thupon ahin bol na mi pi het sa na ahin bol na cha hi le hi chi thil so na chung changa hi tu nia chu khong sai in pi ho to phateta in HTC Cookie Chip Association ho zauna VV Eastern Zone ho ta hin VV Eastern Zone Advisor ho to phateta ho ki ho khom na na ki nein a thu hi boina la helin ana ki chai tai ti a jong chu thu so a hin bolovin a hin la thu ki het dan dung zuya chu hi chi Eastern VV ho hi ni a ke theina ding a hi lo le group chom siam ding dan pan mona hi pan ala zia ngeta cho achunga hi chi to bang thil ho hi ana hlung kha hi ti ho jong hi mo a hi in hi cho ho jong hi phamo ta hin e ho hi ki gop khom ding itiwa I hung ki gop khom mo jong le I hung tam tieng le ki to lo na ki to lo mi tampi nam sepai tampi siam ding hi tia nam sepai tampi hung ki su khom wa I hung tam deu jong le koi ma hi ki su khom ta zo lo I hung tam thim le ake hop na ding to gon pa inei jeng pau hi
thil phamo ta hi in hi zi chun inam sung igam sung boy lai ta a hi the a hi le lal na ho hi dal ha phot no hi tin sum le pa ya ilop na ho dal ha hi tin hi lo hen inam sung igam sung hi dam thei ding a hi mi zat dang nam dang ima tiang ole huin amut ding na san gei jong phallo hil to banga ichin tu banga wa hi ei ho ki ka mi him khat hi na zala chu koi ham asu khi loading hi jong le thi na chan gei wang hi ki pi da ji lew hen inam sunga khan to machal na umin tin inam sung pon na ho jong I chan ham khat na I gam inama dinga I pan khom pi theina lai de wa hi ti jong chu I ga phon the hin tin abana hi chito bang thil so more langa na hlun wanga hi tuni nu te Mother's Day ni khu a hi to thlona chu 36 Assam Rifle ho to gon na noya hi more helipad ti chu helicopter kinga na anasim na munova hi more khopi sunga cheng zat kimin hita chu nu te zo si kisu homa 36 Assam Rifle ho ta hin Mother's Day celebration ho jong ana nei vi ti jong hi mu in more hi mini Manipur ti ajong ki he mini India ti ajong ki he aji chu hi chi more gam kai sunga tu a hi boina ta ja mei te ho lo thu a hi in a hin la za dang nam dang kol le vai jong dim se na cheng a hi in za le nam ki kim na gam khat a hi in hi chilai muna jong hi tu ni a chu Assam Rifle ho makai na noya na Mother's Day phateta in man na ho jong anane vi ti jong chu mo ai ki ne nei lang khat langa tu le tu a hi student ki loi khom mei te a hi in tang khul ho a hi vin a ki tho khom movin agam sungu wa ku ki cha te do thei na dinga hi I to banga pan la ding ham ti hi tu le tu a hi a chi la pi jing vin amuna jong hi training na sata bol ve ti ho jong hi mo a hi in hi chi chung cho na chu tu le tu a student mun chom gam chom a hon jong donation za chom bola hita hi galvan ho za chom mei te hi in tang khul ho hi win hita chu apan khom naw hi chi training ball hon a kivan diu le aman cha ding ho jong hi na sata sop lai a bol vi ti ho jong hi mo a hi in tu ni a hi ku ki cha ten mei te ho I do win mei te hon mei te ho a ko na atuma ki vai pu na ka Davidia thum ta in thum wa hi le mei te ho hung ki cha wa hi chi ku ki cha te hi isu gen thei jingova a hi lo le hi ta hi iki boy pi jingova le ata be a Indian government in Manipur a hin su ke ding ku ki cha te dinga he atuma state a hin pi kha ding hi ti a hi tu a he ama hon jong ei Lungset lo wang wa chu ki sum thei chana ki sum wa gal ding pa hi su thip na ding to gon anei wa hin gal athip mai le chun ka gamu ke lo ding hi ti hi a he no hi ni ji chun gal hi mi pi mundanga ko na Manipur hin ve ho dinga hi Manipur gam sunga boina poi ti to bang a hi lo vai le boina nom chu athip tai ti ho a he theina de vai control thei chana ki control hi in a hin la ma ho ki control wang wa chu to a hi za dang nam dang ho hin mang chakin ai chen khom piu thing hlang mi ho hi a hin man cha ki no wa eta chu ama ho a ko na hi ku ki cha te hla so lova su gen theina ding to gon lampi hi amazing veti a hin chiba jong ka belauchon mei teile nga tang hul ho brotherhood ti a hi thu a sei vai ta chu training a bol khomawa ku ki cha te tek na ding to gon hi nei jing a hi vin hi ji chun kanami te ho lungmo nga thei I nai po viti jong hi ka sei do no men mei te ho cha lang khana ki control wa thip ta banga umo hi ta ni jong le tu a hi tang hul ho hin to kha wa hi ta in tang hul ho jong hi tu a hi na sata ki got na nei wa hoi lai mun hi chot ma sat ding hoi lai mun hi a chaina koi ding ti ho hi phateta tu a hi planning a sim pe no hi ni ji chun kanam mi te ho ki ging sadima pathin hejing ko ma
pan ila deu ti chu neo khat ikichi theina deu le ikiven theina dewa neo cha in phone be ke no hi han lang chole zan hi a kis a hi lawai le sahil ka ho panla na zala hi zan hi chun Kampopi district sunga nampi ponla khaido na ho kin ho jong ananei win nampi ponla ho jong khaido na ananei ta ve ti jong chu mo a hi in nampi ngai lu a in nam pon accept ma in nam pon ki to theina dinga hi chi to banga program hin nei theya a hi lo le in nampi a dinga pan hin la zo si chunga jong ki pa thu iga seo hin tin hi chiwa ki khom Kampopi district sunga kuki cha te namlam kai ho jong tampi ahung chaw win hi ta chu lung khat ta in koima a phun chil a hi lo la ka dei poi khuti poi ti lo hela ki lung khat ta hi ta chu pomna ananei win nampi pon la ho jong chu khaido na ki to ta in ananei khom ta ve ti hi mo a hi in hi chi nampi pon lap ki sim hi mi khen khan in tu la ya social media za chom choma hin sema kuki tribe vai phei tribe paite tribe mar tribe ti a hi flag za chom chom a hin koi ven hi chi hi kuki chu tribe hi lo a hi na kuki chu tribe hi lo a hi in kuki nam sunga kiloi khom tribe zo sin iman diwa ki sim a hi in a hin la mi phabe pin lungthim phat lo za nen sei zong le kanam mi te hon e he deu khat chu hi chi pon lap ki sim pen hi chi flag ki sim hi kuki nampum pin za dinga ki sim a hi in vai phei hian mar hi hian paite hian simte hian zo hi hian a koi chu hi zong le hi chi kuki no ya ka hi ti ho zo sin phateta za bol na nei ta iman divin avelin tepna ahung ki nei na hi aban kit a hi ga velo han tunia chu KZC hon jong zan hi a hi tain May that 8 zani masa 8 May 2026 Friday ni hon jong WKZIC hon ZRO President pa ho jong kimopi na anei win hichiwa holim na aganei na ho jong he appoint point na ahin pe win SAUT movement phata a SOO group lung khana din khom ding la pan khom na ding chungchang ho holim khom na ho jong aganei win rally ho ibol ting jong le sa lang ti a ki khen na ho a hi lo le hi chiwa ko na hi chilai mun chan hi chilai muna ko na hi chilai chan tia district khat sung si se a jong ki khen na inei ji ho a hi lo le tribe khat ki ka a ki khen theina dinga kampau nei ho hi chi ho lo na ding le rally ki bol hi hen kuki nam pin pan la na ho ki nei ting jong le khat ki to sot na khat ki lung to ta pan la khom na ding ho jong sei khom na aganei ve ti ho jong chu mo ai ki ne nei ngabana tu hin UKNA hon gi na khauta ti a thu so a hin bol na khat ga velo hen hi chi hi zanglal haukip kiti hin UKNA min mang cha ama hon geng khat siama geng party khat ki siama 6 May 2026 ni ha UKNA min mang cha hita chu lam hlale ho a hi lo le lampi dunga wa le ho gari ho a hi lo le mun chom choma kho chom choma hi chi UKNA kiloi khom na min mang cha hi sumdon na ho ananei wa hita chu drugs por ho jong hi agamat no wa a drugs ho chu hoya ki koi hom ama hona ki zo hom ama hona ni om ti ki hello hita chu UKNA min mang cha drugs ball ho jong hi organization min mang cha sum la loyu a hi lawai la van akila loi ho jong hi ana uma ahin la hi chiwa drugs amat do ho jong hi police hi nga jong summit ball lo hi ta chu organization a hi now dungju ya chu hal ha na a bol ho jong kimolo hi ta chu
organization min mang cha hi mun chom choma ho nam sung che het no hi in drugs bol tam pi ma hin hi cho jong hi aga lut jiwa ta chu ane go ho zo se agala pi wa organization su min si na dinga to gon ane wa geng to bang tai ma ki phu wa hita chu organization kha su min si na chunga hi organization in nasata thiemo ki chanin aban le hi chi hi etiam khana akimat do a hi le capital punishment ki peding etiam khana hi chiwa thukipi na ho hi nit lawa ahung umawa hi le chi gi na ki bol ho hi ahin za lawa a bol bangwa ahin bol jom wa hi le chun hi chi capital punishment ho jong ki peding hi ti ho chan ge jong hi gi na khauta ahin bol ve ti chu uk ne a kona he theidinga iga phon hi in chule tu ni a chu KWU General Secretary Cycle woman hi General Secretary ka hi tia no mai khat hita chu drugs to hin anakimat thai ti ho chong hi mo hi in chule social media zat chom choma chu nem nei hling hau kip kiti hi ama hi kuki kiloi khom na numai ho kiloi khom na General Secretary khat hi in ahin la drugs a ko na ki veya hita chu organization ho achop ma hi chi kuki women organization min mangcha business a bolin tia hi min sit na thei chana hi tweet a bolwa tangkhul ho a hi win meite ho a hi win mun chom choma hi ahin thewa hi le e ho mi lang ho jong hin protect bol ta sanga a hi lo le thudi pa sei ta sanga chu mun tina hung ke forward no wa hi le mun tina social media na thang a hi in hi chi chung changa hi tu ni a chu Kuki Women Union General Headquarter in Jong Su Thin na hin bola chule Kuki Women Union Cycle hon jong clarification phateta hin boluvin ama hon aseina wa chu hichiwa akimanu nem nei hling hi hinge cycle la chu 2022 patna 26 March san ge chu General Secretary ahinai ahin la Mars hazowa patna chu atha akil hengin 2026 patna 2029 a dinga hi KWU cycle gam kaya dinga leader tha akil heng a hi ta in hizi chun ama hi organization to kisam kaina ima am talawa hi ti jong hi su thin na ahin bolowe ti chu hichwa ko na hi mo ahin e ho hi masanga pana kana seitan inam sung igam sung min si na hi adang a hi poin khamna theilanga gangta hausat ding deina a khamna theya sum kol veya ni lecha sumle pai I hol now I chate I kho kha na ho hi a phalo langta a in kho kha ji wa hi inam sungin pap ki potobang inam sungin damna kinei lo a hi in hi ji chun ini a hol now hi hen sumle pai I hol now hi hen hi chi ho jo se hi I ho tokito a pathian thu tokito a sumla paya ni la cha in hol lo han gen thei chom khat gen thei jong lo han pathinin acha te chu dal hangai lo hi ti hi I het no wa ni chi dungju ya chu ki to ta pathian thu tokito ta vai hin homa sumla pai hin hol lo han inam sungjong automatic a hi ta chu hung phajing ding ki to na hung ding ki lung khat na hung ding khat la khat in sung ki boina la ta pontin nu pa ki ka hi hen chalete ki ka hi hen hilun na ha sat na gen theina khat la khat ki vet dan ho jong hi hung hlom ta ding khat la khat ki lungsi na hung thei ding hi ti chu iga phon theu a hi in tu a pana jong hi chi to bang leader khat ki hi a tu ni bang chu anaki ki hial man ta hi hen lang 2026 February vela chu hi chi to bang thil su oi na hi tale tu ni a kuki nam sunga kiloi khom na nu te sunga kiloi khom na kuki women union I chan gya min setting ham ti jong hi
ga ge leo chun I het so ke deu a hi in izi chun a hi thea hi le kanami te ho leader ho hin hi chilanga lam kai hi lo dingin lam kai na sung eima gam kai sunga ilam kai na a milham ho zo si jong hi hilu hitin pathin thu to ki to a sum la pai ni le sai hol na ho jong hi bolding hin kitil khaw zo lew hen inam sung hi acham lowa dam ding a hi ti jong chu kaga sai no min tu le tu a jong ku ki cha te dinga ikine pi pe no lam ka khopi sung hu ku ki cha te a dinga I chen tam na pe no a khang to pen khat jong a hi in a hin la tu a hi amuna ho iga chi a hi le mi nu hi hen mi pa hi hen cha te hi hen vet ngam hilo a hi ti hi iga phon do no mo hi in hi chi to banga I kho pi wi kine pi khat no wa hi ta hu kham na theya lo ma azi a cha don talo anu apa gen theiding don talo anu apan I chan ge a hin kho kha a nu apan achunga I chan ge kinep na nei ham ti don phataloba hi ta hu kham na theya hlaya a in ko te sanga kham na thei ngai lu zo mi izat hitam hi cho bang kho I vet na hi le lainat hi mi gam sung Christian state sunga rehabilitation ti ding ham a hi lo la kham na thei ho koi na ding ho hi chi zat chom choma a hi lo le tu a rehab center ti ho bang hi chi eho organization a hi lo le kham na thei koi na ding zat chom ki sem hi Christian state na eho gam sung to banga tam hi lo a hi zi chun za cha na nei huitin pathin I ho na pau hi lungil nei ta in ho hi tin hi leo han I gam sung wa rehab center I za ham khat jang hung kiemin tin I gam sung wa inam I gam jong hung damin tin ku ki cha te dinga ki pa na jing pathinin hin pi ding hi ti jong chu iga sai thewin tin hi chan chu tu ni ku ki news mang cha a 10 May 2026 ni a I gam sung wa thil su ho nam me pi te hon I het thim theina diu le I pan la theina diwa in phone wa in hi chi ku ki channel a hi lawai le ku ki news ho a hi koima dem na a thu ki seiwang a hi pon a hi lo le email ma ho ngai ma na ding le ingi email ma ho oi mo na thu ki sei a hi pon thil dan pa hi inam mi pin iti het thiam wa iti pan ila wa inam sung wa hi iti ki khel na uma email ma ho ven hi chi to banga pan na hin la a hi le inam mi pi hin I to banga ki got na inei thei diu ham ti het chet na inei thei na diu dei sa na hi che channel ki bol hi in izi chun ong ki sai ho hi nammi pi te ho lam ka in bon he phalowa ti a hi mo hlada lowa mo thasit lowa ei ho a he cheng be hin pan ila wa in tup tun wa hi le ni kho khat le ilam kai ho in jong a hin het te de wa hi ti chu a chai na pe na ka ga sei the in tin tu ni ku ki new sin ve a hin ngai ho zo si na chung chi win ka ki pa in na bon cha ven pathin in phathei na bo jing taw hen